Nguhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment, dore ko mba nkugezaho amakuru aba agezweho cyane cyane avugwa mu basitari, niyo tuba twibandaho, niyo tuba tugarukaho umunsi ku munsi, mumaze kubimenyera. Ku muntu wakanze subscribe kabisa arabizi ko hano mba nkugezaho amakuru y'abasitari aba agiye agezweho hirya no hino. So ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo ku itariki 7 kabisa nibwo uyu Nsabi, ngira ngo Nsabi muramuzi, nibwo yagize gutya ashyiraho iyi foto kabisa agaragaza buryo ki impanuka yakoze, uko yamusize. Ngira ngo murabyibuka ku itariki 21 gutyo z'ukwezi kwa kane nibwo Nsabi yakoze impanuka. Nagiye nkugezaho ikiganiro uko byari byifashe, ngira ngo narabiberetse kabisa ku muntu utaragikurikiye ikiganiro nakoze kuri iyo tariki ya 21. Agende munsi kabisa, nta kiganiro na kimwe tujya dusiba kiriho, hari ibiganiro byose kabisa. N'iki ngiki cya Nsabi nacyo kiriho, ugende ukirebe kabisa, uragenda usobanukirwa ukuntu byari byifashe. So ni ukuvuga ngo Nsabi yakoze impanuka ari kumwe na mugenzi we Bijiyobija, ariko nyine nyuma y'amasaha make yamaze kuyikora, ahita yandika kuri Instagram ye ati ndashima Imana rwose yantambukije iyi mpanuka, ubona ko ari gushima Imana ko impanuka itamuhitanye, ndetse ati ndayishima njye na mugenzi wanjye Bijiyobija kuba tutahitanywe n'impanuka. Noneho agira gutya ashyiraho imodoka uko yari yabaye, ariko ukabona ko imodoka nyine imodoka navuga ko yari yabaye crashed cyane kabisa, ku buryo nta n'uwakeka ko yarokokera muri iyo modoka. Rero nayo ndaje nze nyikugezeho kabisa, nkwereke ukuntu imodoka yari yabaye, ndaje nze mbikwereke, ndabikwereke kabisa. So nuko ashyiraho ijambo avuga ati ndashima Imana rwose njye na Bijiyobija yaturokoye iyi mpanuka, ati Mana warahabaye, ati warakoze cyane. So ubundi Nsabi akina filime zisekeje, izi twita komedi, ndetse bundi ni umukomedi hano mu Rwanda, turabizi ko ari mu bakomedi ba mbere kabisa bagezweho hano mu Rwanda, ndetse akorera nyine muri filime zigiye zitandukanye. Ngira ngo murabizi Nsabi muramuzi ndetse munamukunda muri benshi. So rero we na Bijiyobija bagize gutya bakora impanuka. Rero ku munsi w'ejo nibwo yagize gutya yerekana kano gafoto kabisa. Iyi foto urabona ko Nsabi hano rwose yari yangiritse, navuga ko impanuka, ubona ko urabona ko yari yibagize nabi kabisa, habuze gato aba yarahasize ubuzima, ariko nyine Imana yarahabaye ku mugani we. Utayishima rwose sinzi icyo yaba yitwaje, kubera ko hano iyi mpanuka kuyikira byibuze n'ukuntu imodoka yari imeze, ukuntu yari yabaye, kurokoka iyi mpanuka urabona ko ari Imana yahabaye kabisa. Ni Imana yakomeje kubongerera iminsi kugira ngo n'ubundi akomeze anezeze n'abanyarwanda bose. Urabona ko kabisa iyi mpanuka, ubu tuba turi kuvuga ibindi. Reka nze nkwereke gatoya, nkwereke ukuntu imodoka nyine bari barimo we na Bijiyobija ukuntu yari yabaye. Reka nze mbikwereke, nkwereke ukuntu yari yabaye kabisa. Urahita wumirwa nubona iyi modoka ukuntu imeze. Ngira ngo twagiye tubona amafoto agiye atandukanye yagendaga ashyiraho, ngira ngo nk'iyi foto muri kuyibona agaragaza ukuntu ikirenge nyine byari byagenze. Dore imodoka ngiyo, ngira ngo uri kuyibona ukuntu yari yabaye crashed cyane. Iyi modoka ntabwo wakeka ko harokokeramo abantu kubera ukuntu yari imeze. Ngira ngo uri kuyibona ko ari itandukanye kabisa. Iyi modoka yari yangiritse cyane bikomeye, ntabwo wakeka ko abantu bayirokokeramo. Ngo imodoka ngo yaraje gutya, ngo bageze ntabwo mbibuka neza, ariko ni muri ziriya nzira n'ubundi ujya i Musanze. Reka nze ndebe, ngo ndashima Imana yandokoye njye na Bijiyobija, irakomeye, ishimwe cyane. Ibi ni byanditse ku rubuga rwe rwa Instagram icyo gihe kabisa impanuka iri kuba, so nako irangije kuba. Ariko ngo bwakeye ku itariki 22 nyine kwa muganga barabasezerera. Ahari ntabwo byari bikaze cyane, ariko ngira ngo kuri iyi foto wabonye kabisa, wabonye ko afite ibipfuko, ndetse no ku munwa ngo bari bamupfutse, ariko nyuma nyine baza kubikoraho. Ariko umutwe wose urabona ko umutwe wose bari bawupfutse, biragaragara ko yari yahuye n'igikomere kitoroshye. Ni igikomere kitari cyoroshye kabisa. So nta bindi birenze nanje kukubwira, ko ari kukugezaho iyo foto kabisa, ngo urebe umuntu wikundira, umuntu ufana, uko bigiye byifashe. Nsabi ndabizi mumukunda muri benshi hano mu Rwanda, kanongere nkakwereke, ngira ngo uri kuyibona kabisa. Urabona ko
ubuzima hano rwose bwari buri habi cyane, bwari buri ahantu habi cyane. So murakoze cyane rero, murakoze cyane, nta bindi birenze nje kukwereka, byari ibi ngibi ngira ngo nkwereke kabisa uko byari byifashe umunsi Nsabi akora impanuka, ngira ngo nta bindi birenze. So ndagushimiye rero, we kanda subscribe nimba ari ubwa mbere twumvise, nawe turayikanda, nawe wayikanze kandi ndagushimiye cyane by'umwihariko, ndabashimiye kabisa. So mukomeze mugire ibihe byiza rero, yari Kigali The Twilight Talks Entertainment, murakoze cyane.